Baktas na po. Exercise. Exercise. Kargadong baktas. I'm sure dili lang. Dahil kay tao. Hi! Maayong adlaw guys. Today is September 30 and it's our day 2 here in Boracay. So wala pa. Maniud to sa amin kay medyo gutom na. Hapon na guys, karon kami ng gawas. Init kay kaganina ang Diyos ko Lord. So we're planning to go to Mount Lupo and mag-commute ni maghabal-habal. So let's go! Karamihan ng mga guests dyan, mga Smile kuya! talaga sila tricycle. Smile sa video! Sa video kaya. Wow! Makyat ka doon sa pinaka ano. May entrance lang naman dyan sir, 50 pesos. 50 pesos. Francis, makita mo naman po kura. Ganda naman picture sa natin. Laging is life. Para ano ko kayo. Bagong gawa to, iba na yun. Buti sinabi naman. Papaginin. Sir. Sir. Thank you. Kapuyo. Kapay Zaka. Ito sa top. Goodness. Let's go. Ah! Ah!
to eh. Ah! Ah, grabe, kapuya. Saka, ginawa sa... ginawa. Hangataw eh. Ah! So, if I'm not mistaken, dito na side yung Bulabog Beach. Dito yung mga water activities like helmet diving, na uban pa na din ha. Then, dito na side, kani siya diri, muna to siya itong mga beachfront, yung mga hotels, mga resort, na siya din na side.
bugsay, bugsay. Ah, oh, sige, sige, sige. Yun. Salamat Andoks. Salamat Andoks sa pamahaw, pagluto o panihapon. Tipid kaayo. Pero lamig, right? Wait. Gawin na lang mukhaon pag magtipid mo. Less than 100. Busog na ka. Yes. Sample. Meal namin for Less than tonight. Only cost 160. Wala like drinks. Like chop suey meat, tapos kuha ka steamed rice, and dukito frito. 168 lang. Busog na. Nasa ka doon? Relax. Mag-relax. Chill-chill lang sa... Pinakita. Diyan. Kapoy kaayo ay as in. Sa kaya konti eh. Kapoy baktos, kapoy saka, as in. Ibig sa mag-relax. Nahago man o binaktas. Kapoy, kung mayroon kaya mo activity ron. So, tomorrow na lang ibawi. And close na siguro na ako ang vlog kay Murag. Wala, maurag yun to. So, maulang to. Good night guys. Hanggang salamat. Bye-bye.